Ibihugu byose bitandukanye hirya no hino kuri ino si dutuyeho bigira politiki z'imiyoborere cyangwa imitegekere zitandukanye bitewe n'ibintu binyuranye nk'uburezi, ubukungu, imibereho ndetse n'ibindi. Ikindi kandi usanga n'abayobozi ubwabo batayobora kimwe kuko buri wese aba afite uko Imana yamuremye gutandukanye n'ukundi, kuko murabizi ko bavuga ngo umubaji w'imitima ntiyayiringanije. Uyu munsi ngiye kugaruka ku buzima bw'umunyagitugu Jean-Bedel Bokassa wigeze kuba perezida wa Repubulika ya Centrafrica, akaba yaranamenyekanye ku miterere itangaje yo kurya abantu. Njyuteze amatwi, ndi mwarimu Kijana nguhaye ikaze. Jean-Bedel Bokassa yavutse kwa 22 Gashyantare 1921, yitaba Imana kuwa 3 Ugushyingo 1996. Azwi kandi ku izina rya Bokassa wa mbere. Yari umuyobozi wa politike n'ingabo ndetse yabaye na perezida wa kabiri wa Repubulika ya Centrafrica cyangwa se Central African Republic mu rurimi rw'icyongereza, ari nabyo bita CAR mu magambo ahinnye. Yabaye kandi umwami w'ibihugu byasimbuye Repubulika ya Centrafrica, ari byo bitaga Central African Empire. Kuva ku butegetsi bwa Saint Sylvestre ku ya mbere Mutarama 1966 kugeza igihe yahiritswe ku butegetsi nyuma y'1979. Muri icyo gihe Bokassa yamaze imyaka igera kuri 11 ari perezida, naho imyaka 3 ayimara yiyita umwami w'abami wa Afurika yo hagati, nubwo iki gihugu cyari kiyobowe n'igitugu cya gisirikare. Ubutegetsi bwe bwa cyami bwakomeje kuva ku ya 4 Ukuboza 1976 kugeza ku ya 21 Nzeri 1979. Nyuma yo guhirikwa, Kari yongeye gutegekwa na David Dako. Bokassa yiyise umwami w'ubwami bwa cyami nubwo atageze ku rwego mpuzamahanga. Kubera ibyaha by'ubugome bwo kurya abantu n'ubwicanyi, mu rubanza rw'adahari Bokassa yaraburanishijwe akatirwa urwo gupfa. Yagarutse muri Kari muri 1986, ashyirwa mu rukiko kubera ibyo byaha yarakurikiranyweho. Muri 1987 inteko y'abacamanza ntiyafashe umwanzuro ku byaha aregwa byo kurya abantu kubera imbabazi rusange, ariko isanga ahamwe n'icyaha cyo kwica abanyeshuri n'ibindi byaha by'ubugome. Igihano cy'urupfu cyakurikiyeho cyahinduwemo icyo kumara ubuzima bwe bwose muri gereza, ariko ararekurwa muri 1993. Bokassa yahise abaho wenyine ibange, apfa mu Gushyingo muri 1996. Nyuma y'urupfu rwa Perezida François Bozize wari perezida wa Centrafrica mu mwaka wa 2010, byatumye Bozize na Bokassa bongera kumenyekana cyane kubera ibyaha bari bahuriyeho by'ubwicanyi ndetse n'ubusambanyi. Nk'uko twamaze kubivuga haruguru, Bokassa yavutse ku ya 22 Gashyantare 1921, avuka ari umwe mu bana 12 kwa Mindogo Mufasa, umutware w'umudugudu, n'umugore we Marie Yokowo Ibobange, umudugudu munini wa Mbaka mu kibaya cya Lobaye giherereye ku nkombe y'ishyamba ry'uburinganire. Icyo gihe kikaba cyari igice cy'ubukoloni bw'Abafaransa nko mu birometero 80 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Bange, akaba ari wo murwa mukuru wa Centrafrica. Mindogo yahatiwe gutunganya urutonde rw'abaturage bo mu mudugudu we gukorera uruganda rw'Abafaransa Forestier. Mindogo amaze kumva imbaraga z'umuhanuzi witwa Carnu warwanyaga ubutegetsi bw'Abafaransa n'imirimo y'agahato, yahisemo ko atazongera gukurikiza amabwiriza y'Abafaransa ndetse arekura bamwe mu baturage bagenzi be bari barafashwe bugwate na Forestier. Iyi sosiyete yabibonaga nk'igikorwa cyo kwigomeka, bityo Mindongo bajya kumufungira ahitwa Mbaiki. Ku ya 13 Ugushyingo 1927 yarakubitswe kugeza apfiriye mu mujyi rwagati hanze y'ibiro bya perefegitura. Icyumweru kimwe, nyina wa Bokassa kubera ko atashoboraga kwihanganira akababaro ko kubura umugabo we yariyahuye. Umuryango mugari wa Bokassa wafashe umwanzuro ko byaba byiza aramutse yize ururimi rw'igifaransa muri École Sainte Jeanne d'Arc, ishuri ry'ubutumwa bwa gikristo Mbaiki. Akiri umwana yakundaga gutukwa na bagenzi be bigana. Yari mugufi mu gihagararo kandi afite imbaraga z'umubiri. Mu bushakashatsi bwe,
Bokassa yakunze cyane igitabo cy'ikibonezamvugo cy'igifaransa cyanditswe n'umwanditsi witwa Jean-Bedel. Abigisha be babonye ko amukunda batangira kumwita Jean-Bedel. Mu myaka ye y'ubugimbi, Bokassa yize muri École Saint-Louis Ibange iyobowe na Padiri Gurner. Gurner yamwigishije agamije kumugira umupadiri, ariko amenya ko umunyeshuri we adafite ubuhanga bwo kwiga cyangwa kubaha Imana bisabwa muri uyu mwuga. Nyuma yize mu ishuri rya Padiri Conte i Brazzaville, aho yateje imbere ubushobozi bwe bwo guteka. Nyuma yo guhabwa impamyabumenyi muri 1939, Bokassa yitaye ku nama yahawe na sekuru Mbaraga na Padiri Gurner, yinjira mu bakoloni ba troupe, ni ukuvuga ingabo z'abakoloni b'Abafaransa nk'umurashi ku ya 19 Gicurasi muri 1939. Intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye muri Nzeri muri 1939, nyuma y'uko Bokassa yari amaze kwinjira mu gisirikare. Icyo gihe Bokassa yakoraga muri batayo de marche ya kabiri, yahawe ipeti rya kaporari muri Nyakanga 1940, ndetse ahabwa irindi rya sergent major mu Gushyingo 1941. Nyuma yo kwigarurira Ubufaransa n'Ubudage bw'Abanazi, yakoranye n'umutwe nyafurika w'ingabo z'Abafaransa zidegembya kandi agira uruhare mu ifatwa ry'umurwa mukuru wa guverinoma ya Vichy i Brazzaville. Ku ya 15 Kanama 1944, yagize uruhare mu kwishyira hamwe kw'ingabo i Provence mu Bufaransa mu rwego rwa operation yiswe Dragon, maze arwanira mu majyepfo y'Ubufaransa no mu Budage mu ntangiriro z'1945 mbere y'uko Ubudage bw'Abanazi busenyuka. Yagumye mu gisirikare cy'Ubufaransa. Nyuma y'intambara yiga imikoreshereze y'ibyombo mu kigo cy'ingabo cyari mu mujyi wa Fréjus uri ku nkombe z'Ubufaransa. Nyuma Bokassa yize mu ishuri ryigisha abasirikare bakuru officers rya Saint-Louis muri Senegal. Ku ya 7 Nzeri 1950, yerekeje mu majyepfo akiri uburasirazuba bwa Aziya mu bukoloni bw'Ubufaransa bwari buzwi nka French Indonesia, bwari bugizwe na Cambodia, Laos, Gwanzu n'uduce tumwe twa Vietnam. Icyo gihe yagiyeho nk'inzobere mu gutoranya ingabo z'indwanyi za batayo ya Senyo Sholo. Bokassa yabonye imirwano mu gihe cy'intambara ya mbere ya Indochina, mbere y'uko urugendo rwe rw'akazi rurangira muri Werurwe 1953. Kubera ibikorwa bye ku rugamba, yahawe icyubahiro cyo kuba umunyamuryango w'abakoze ibikorwa by'ubutwari uzwi nka Legion of Honor, kandi yambikwa n'umudari w'ishimwe uzwi ku izina rya Croix de Guerre. Igihe yamaze muri Indochina, yashakanye n'umukobwa w'imyaka 17 wo muri Vietnam witwa Nguyen Thi Hue. Hue amaze kumubyarira umukobwa, Bokassa yategetse ko umwana yandikwa nk'Umufaransa. Bokassa yavuye muri Indochina adafite umugore n'umwana kuko yizeraga ko azagaruka kubasura mu gihe cya vuba. Amaze gusubira mu Bufaransa, Bokassa yari ahitwa Fréjus, aho yigishaga imikoreshereze y'ibyombo ku basirikare bakuye muri Afurika. Mu 1956 yazamuwe mu ntera, ahabwa ipeti rya suriyetona. Nyuma y'imyaka 2 aba liyetona. Bokassa yaje kuba umufasha wa tekinike nk'umutekinisiye mu bya gisirikare mu Kuboza 1958 i Brazzaville. Naho muri 1959, nyuma y'imyaka 20 adahari, asubizwa mu gihugu cye Ibanga. Yazamuwe mu ntera, ahabwa ipeti rya kapiteni. Ku ya mbere Nyakanga 1961, ubukoloni bw'Abafaransa bwa Ubangi Chali, igice cya Afurika y'uburinganire bw'Abafaransa, bwari bwarahindutse agace kigenga k'igice cy'umuryango w'Abafaransa mu 1958, hanyuma kiba igihugu kigenga nka Repubulika ya Centrafrica ku ya 13 Kanama 1960. Ku ya mbere Mutarama 1962, Bokassa yavuye mu gisirikare cy'Ubufaransa maze yinjira mu ngabo za Centrafrica afite ipeti rya komanda wa batayo mu itegeko ry'umugaba mukuru w'icyo gihe Mbugudru. Nka mubyara wa Perezida wa Centrafrica David Dako na mwishywa wa Dako bamubanjirize Barthélemy Buganda, Bokassa yahawe inshingano zo gushinga igisirikare cy'igihugu gishya. Mu gihe cy'umwaka urenga, Bokassa yabaye umugaba mukuru w'abasirikare 500 w'igisirikare cy'igihugu. Bitewe n'umubano yari afitanye na Dako n'uburambe mu mahanga mu gisirikare cy'Ubufaransa, yashoboye kuzamurwa vuba mu ntera y'ingabo nshya z'igihugu,
abakoroneri wa mbere ku ya mbere Ukuboza 1964. Bokassa yakoze ibishoboka byose kugira ngo amenyekane nk'umuyobozi w'ingabo. Yakunze kugaragara mu ruhame yambaye imitako ye ya gisirikare, kandi mu mihango yakundaga kwicara iruhande rwa Perezida Dako kugira ngo agaragaze akamaro afite muri guverinoma. Bokassa yakunze kujya impaka zikomeye na Jean Paul Duarte, umuyobozi wa guverinoma ya protokole, wamugiriye inama yo kudakurikiza gahunda iboneye yo kwicara ku meza ya Perezida. Muri icyo gihe Mbugudru ntiyari ashyigikiye ko Bokassa aba umuyobozi w'ingabo. Mu mizo ya mbere, Dako yasanze ibyo mubyara warwanya bishimishije. Nubwo hari hashize igihe gito muri Afurika habihirikwa ry'ubutegetsi bukozwe n'igisirikare, yamaganye ku mugaragaro ko Bokassa yagerageza kwigarurira igihugu. Mu ifunguro rya nimugoroba yagize ati, Koloneli Bokassa arashaka kwegeranya imidari gusa kandi ni umuswa cyane ku buryo adashobora gukora kudeta. Abandi bagize guverinoma ya Dako bemezaga ko Bokassa yabangamiye guverinoma. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Arthur Bandio yasabye abaminisitiri ko Dako yita Bokassa izina rya Bokassa. Yizeraga ko byombi bizahagarika umubano wa hafi wa koloneli n'ingabo kandi bikazahaza icyifuzo cya koloneli cyo kumenyekana. Kugira ngo barwanye amahirwe yo ko Bokassa ashobora guhirika ubutegetsi, Dako yashyizeho abajandarume bashya 500 n'abarinzi ba Perezida 120 bayobowe na Jean Izamo na Prosper Munumbaye. Guverinoma ya Dako yahuye n'ibibazo byinshi mu 1964 n'1965. Ubukungu bwarahagaze, birokrasi irasenyuka, kandi imipaka y'igihugu yagenzurwaga n'abari bashyigikiwe ari Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrice Lumumba, baturutse mu majyepfo, n'inyeshyamba za Anyanya zo mu burasirazuba, ku gitutu cy'abanyapolitike bo mu ishyaka ryitwaga Mouvement pour l'Évolution Sociale de l'Afrique Noire, cyangwa se Movement for Social Evolution of Africa Black mu Cyongereza, no kugerageza gushakisha ubundi buryo bwo gushyigikira no kwerekana ubushobozi bwe bwo gukora politike y'ububanyi n'amahanga atabifashijwemo na guverinoma y'Ubufaransa. Dako yashyizeho umubano w'ububanyi n'amahanga muri Repubulika y'Ubushinwa. Icyo gihe hari muri Nzeri 1964. Intumwa ziyobowe na Meng Yang n'abakozi ba guverinoma y'Ubushinwa bazengurutse Repubulika ya Centrafrica berekana filime zamamaza abakomunisiti. Bidatinze PLC yahaye CAR inguzanyo idafite inyungu ingana na miliyari 1 y'amasefu, ni ukuvuga miliyari zirenga 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Inkunga yananiwe guhashya ihungabana ry'ubukungu mu gihugu. Ruswa ikabije ya politike yiyongereye ku rutonde rw'ibibazo by'igihugu. Bokassa yumvaga akeneye gufata guverinoma kugira ngo ikemure ibyo bibazo, cyane cyane kugira ngo Repubulika ya Centrafrica ikureho ingaruka z'abakomunisiti. Nk'uko byatangajwe na Samuel Dekalo, intiti ya guverinoma ya Afurika, icyifuzo cya Bokassa cyagize uruhare runini mu cyemezo cye cyo gutangiza ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Dako. Dako yohereje Bokassa i Paris mu rwego rw'intumwa za CAR mu birori byo kwizihiza umunsi wa Bastille, ni ukuvuga umunsi w'Ubufaransa uba muri Nyakanga. Icyo gihe hari muri Nyakanga 1965. Nyuma yo kwitabira ibi birori ndetse n'umuhango ku ya 23 Nyakanga wo gusoza ishuri ry'amahugurwa y'abasirikare yari yarizeho mu myaka 40 yari ishize, Bokassa yahisemo gusubira muri Repubulika ya Centrafrica. Icyakora Dako yamubujije gutaha, maze Bokassa ararakara, amara amezi make yakurikiyeho agerageza kubona inkunga y'ingabo z'Abafaransa na Afurika yo hagati. Yizera ko zizahatira Dako kongera gusuzuma icyemezo cye. Kubera igitutu yashyirwagaho n'Ubufaransa, Dako yaje kwemerera Bokassa agaruka mu gihugu mu Kwakira muri 1965. Bokassa yavuze ko Dako yaje kwemera ko agaruka nyuma y'uko Perezida w'Ubufaransa Charles de Gaulle ku giti cye abwiye Dako ati, Bokassa agomba guhita asubizwa ku mwanya we. Sinshobora kwihanganira gufata nabi mugenzi wanjye mu bya gisirikare. Amakimbirane hagati ya Dako na Bokassa yakomeje kwiyongera mu mezi y'imbere. Mu Ukuboza, Dako yemeye kongera ingengo y'imari y'abajandarume bayizamo, ariko yanga icyifuzo cy'ingengo y'imari Bokassa yari yageneye ingabo. Kuri iyi ngingo, Bokassa yabwiye inshuti ye ko yababajwe no gufatwa nabi na Dako kandi ko agiye guhirika ubutegetsi.
Dako yateganyaga gusimbuza Bokassa na Izamo nk'umujyanama we wa gisirikare ku giti cye, kandi yashakaga kuzamura abayobozi b'ingabo bayobokaga guverinoma mu gihe yamanuye Bokassa na bagenzi be ba hafi. Dako ntabwo yahishe imigambi ye, yerekanye imigambi ye yo ku basaza bo mu mudugudu wa Bobange, nawe amenyesha Bokassa uwo mugambi. Bokassa yamenye ko agomba kumurwanya vuba kandi afite impungenge ko ingabo 500 zitaba zihuye n'abajandarume ndetse n'abarinzi ba Perezida. Yibasiwe kandi nuko bishoboka ko Abafaransa baza gutabara Dako nyuma y'ubutegetsi nk'uko byagenze nyuma y'Igabo mu kurwanya Perezida Lewomba muri Gashyantare 1964. Nyuma yo kubona ijambo ry'ubutegetsi bwa Visi Perezida w'iki gihugu, abayobozi Paris bohereje abaparakomando Igabo mu masaha make, maze Mba asubizwa ku butegetsi. Umugambi wa Bokassa warashyigikiwe. Kapiteni Alexandre Banza wayoboraga ikigo cya gisirikare cya Camp Kasai giherereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Bange, kandi kimwe na Bokassa yakoraga mu gisirikare cy'Ubufaransa. Banza yari umuntu uzi ubwenge, wifuza cyane kandi ushoboye cyane, wagize uruhare runini mu gutegura ihirika ry'ubutegetsi. Bitarenze Ukuboza, abantu benshi batangiye gutegereza imvururu za politike zizahita zifata Repubulika ya Centrafrique. Abajyanama bwite ba Dako bamumenyesheje ko Bokassa yerekanye ibimenyetso by'uko adahungabana mu mutwe kandi ko agomba gufatwa mbere y'uko yahirika ubutegetsi. Gusa Dako ntiyumviye izo nama. Ku mugoroba wo ku ya 31 Ukuboza 1965, Dako yavuye mu ngoro ya Renaissance gusura imwe mu mirima y'abaminisitiri be mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Bange. Isaha 1:15 mbere ya saa sita z'ijoro, Banza yategetse abapolisi be gutangira guhirika ubutegetsi. Bokassa yahamagaye Izamo mu cyicaro cye, maze amusaba kuza muri Kandolu gushyira umukono ku nyandiko zimwe na zimwe zikeneye ko ahita zitabwaho. Izamo wari mu birori byo kwizihiza umwaka mushya hamwe n'inshuti, yanze kubyemera maze ajya mu kigo cya gisirikare. Agezeyo yahuye na Banza na Bokassa, bamumenyesha ko habaye ihirikwa ry'ubutegetsi. Izamo amaze gutangaza ko yanze ko habaho ihirikwa ry'ubutegetsi, yajyanywe n'abateguye guhirika ubutegetsi mu cyumba cyo munsi y'ubutaka. Ahagana mu gicuku, Bokassa, Banza n'abayoboke babo bavuye muri Kandolu bigarurira Bange. Nyuma yo gufata umurwa mukuru mu masaha make, Bokassa na Banza bihutiye kujya ku ngoro ya Renaissance mu rwego rwo gufata Dako utari uhari. Bokassa yagize ubwoba, yizera ko Perezida yari yaraburiwe mbere yo guhirika ubutegetsi, ahita ategeka abasirikare be gushakisha Dako mu cyaro kugeza abonetse. Dako yatawe muri yombi n'abasirikare barindaga ihuriro rya Petevo ku mupaka w'uburengerazuba bwa Bange. Yasubijwe mu ngoro, maze Bokassa ahobera Perezida aramubwira ati, nagerageje kukuburira ariko ubu birarenze. Dako yajyanywe muri gereza ya Ngarabuba ahagana mu masaa 8 z'ijoro. Mu ntambwe yatekerezaga ko izamufasha gukundwa n'abaturage, Bokassa yategetse umuyobozi wa gereza Otosashe kurekura imfungwa zose ziri muri gereza. Bokassa yahise ajyana Dako muri Camp Kasai, ahatira Perezida kwegura. Mu gitondo, Bokassa yagejeje ijambo ku baturage abinyujije kuri radio Bange ati, uyu ni Colonel Bokassa uvugana namwe. Ku isaha ya saa 3 za mu gitondo muri iki gitondo, ingabo zanyu zafashe ubutegetsi. Guverinoma ya Dako yeguye. Isaha y'ubutabera iri hafi. Burugumesitiri yavanyweho. Igihe gishya cy'uburinganire muri bose cyatangiye. Abanya-Centrafrica, aho waba uri hose, wizere ko ingabo zizakurwanirira n'umutungo wawe. Harakabaho Repubulika ya Centrafrica. Mu minsi ya mbere y'ubutegetsi bwe, Bokassa yagize uruhare mu kwimenyekanisha imbere y'itangazamakuru ryaho, yereka bene gihugu be imidari y'ingabo z'Abafaransa kandi agaragaza imbaraga, ubwoba n'ubugabo bye. Yashyizeho guverinoma nshya yiswe inama y'impinduramatwara, yatesheje agaciro itegeko nshinga kandi asesa inteko nshinga amategeko yise urugingo rutagira ubuzima rutagihagarariye abaturage. Mu ijambo Bokassa yagejeje ku gihugu, yavuze ko guverinoma izakora amatora mu bihe biri imbere, hagashyirwaho inteko nshya kandi hakandikwa itegeko nshinga rishya. Yabwiye kandi abene gihugu be ko azareka ubutegetsi bwe nyuma y'iterabwoba rya gikomunisiti rimaze kuvaho, ubukungu bwifashe neza na ruswa imaze gucika burundu. Bokassa yemereye Mesane
gukomeza gukora, ariko indi mitwe yose ya politiki yari ibujijwe muri Repubulika ya Centrafrica. Mu mezi 2 yakurikiyeho, Bokassa yashyizeho amategeko n'amabwiriza mashya. Abagore n'abagabo bari hagati y'imyaka 18 na 55 bagombaga gutanga ibimenyetso byerekana ko bafite akazi, bitabaye ibyo bakacibwa amande cyangwa bagafungwa. Gusabiriza byari bibujijwe, gukina tom byari byemewe gusa nijoro na weekend. Hashyizweho brigade ya morale mu murwa mukuru kugira ngo ikurikirane utubari n'ahantu ho kubyinira. Kugira abagore benshi, inkwano no gukebwa kw'abagore byose byavanyweho. Bokassa yafunguye kandi uburyo bwo gutwara abantu muri banke bugizwe na bisi zijya mu byerekezo bitatu zinyura mu murwa mukuru ndetse na serivisi z'ubwato mu ruzi rwa Ubangi. Anatanga inkunga yo gushinga orchestre 2 z'igihugu. Nubwo hari impinduka mu gihugu, Bokassa yagize ikibazo cyo kumenyekana ku rwego mpuzamahanga kubera guverinoma ye nshya. Yagerageje gutsindishiriza ihirikwa ry'ubutegetsi, asobanura ko abakozi bayizamo na PLC bagerageje kwigarurira guverinoma kandi ko agomba kugira icyo akora kugira ngo akize igihugu ingaruka z'abakomunisiti. Yavuze ko abakozi ba PLC mu cyaro bagiye guhugura kandi bagaha intwara abaturage kugira ngo batangire impinduramatwara, maze ku ya 6 Mutarama 1966 yirukana abakozi ba gikomunisiti mu gihugu maze ahagarika umubano w'ububanyi n'amahanga na PLC. Bokassa yizeraga kandi ko guhirika ubutegetsi byari ngombwa kugira ngo hirindwe ruswa muri guverinoma. Bokassa yabanje kwemererwa diplomasi na Perezida François Tombalibaye wo muri Chad, bari baturanye bahuriye ibuka muri Uham. Bokassa amaze kwisubiraho abonana na Tombalibaye ku ya 2 Mata muri 1966 ku mupaka w'amajyepfo ya Chad ahitwa Fort Archambault. Bombi bahitamo gufashanya kuko bombi bari bafite ibyago byo gutakaza ubutegetsi. Bidatinze ibindi bihugu bya Afrika byatangiye kwemeza diplomasi na guverinoma nshya. Mu mizo ya mbere, guverinoma y'Ubufaransa yanze gushyigikira ubutegetsi bwa Bokassa, bityo banza agipari kubonana n'abayobozi b'Abafaransa kugira ngo abumvishe ko wirika ubutegetsi ari ngombwa kugira ngo igihugu kidahungabana. Bokassa yabonanye na Minisitiri w'Intebe George Pompidou ku ya 7 Nyakanga 1966, ariko Abafaransa bakomeje kuba abadasanzwe mu gutanga inkunga yabo. Bokassa amaze gutera ubwoba ko azava mu karere k'ifaranga rya CFA, Perezida de Gaulle yahisemo gusura Repubulika ya Centrafrica ku mugaragaro ku ya 17 Ugushyingo muri 1966. Ku butegetsi bwa Bokassa, uru ruzinduko rwasobanuraga ko amaherezo Abafaransa bemeye impinduka nshya muri iki gihugu. Muri Nzeri 1976, Bokassa yashegeshe guverinoma ayisimbuza Conseil de la Révolution Centrafricaine, ni ukuvuga akanama gashinzwe impinduramatwara muri Repubulika ya Centrafrica. Ku ya 14 Ukuboza muri Kongere ya Mesane, yasubiye mu idini rya Gatolika maze ashyiraho itegeko nshinga rishya ryahinduye Repubulika mu bwami bwa Centrafrica cyangwa se Central African Empire. Nawe ubwe yiyita umwami nyiri cyubahiro Bokassa wa mbere. Bokassa yambitswe ikamba ku mugaragaro ku ya 4 Ukuboza muri 1977 saa 4:43 za mu gitondo. Amazina yose ya Bokassa yari umwami w'abami wa Centrafrica ku bushake bw'abaturage bo muri icyo gihugu bunze ubumwe mu ishyaka rya politike ry'igihugu Mesane. Imyambarire ye, kwimikwa hamwe n'ubutegetsi bw'ubwami bwa Centrafrica yabikoze agendeye ahanini kuri Napoleon wahinduye Repubulika y'impinduramatwara y'Ubufaransa, akaba yari konseye wa mbere mu bwami bwa mbere bw'Ubufaransa. Kwimikwa kwe byatwaye igihugu cye hafi miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika, 1/3 cy'ingengo y'imari ya buri mwaka y'ubwami bwa Centrafrica, n'amafaranga yose yatanzwe n'Ubufaransa muri uwo mwaka. Bokassa yagerageje gutsindishiriza ibikorwa bye avuga ko gushyiraho ubwami bizafasha Centrafrica kwigaragaza ku yindi migabane yose kandi kubahwa n'isi. Nubwo ubutumire bwari bwinshi, nta bayobozi b'amahanga bitabiriye ibyo birori byo kwimikwa kwe nk'umwami. Kugeza icyo gihe, abantu benshi imbere no hanze y'ubwami bwa Centrafrica bibwiraga ko Bokassa ari umusazi. Ibinyamakuru byo mu burengerazuba cyane cyane mu Bufaransa no mu Bwongereza
no muri Amerika byamufataga nk'umunyarwenya, kandi akenshi bagereranyaga imyitwarire idasanzwe ndetse no gukabya kwikunda n'iyundi munyagitugu uzwi cyane muri Afurika, Idi Amin wo muri Uganda. Ibihugu bikaze byavugaga ko Bokassa rimwe na rimwe yaryaga inyama z'umuntu, kuko byashimangiwe n'ubuhamya bwinshi mu rubanza rwe rwa nyuma, harimo n'amagambo yavuzwe n'uwahoze ari umutetsi we, avuga ko inshuro nyinshi yatekaga inyama z'imirambo y'abantu yabikwaga mu cyumba gikonjesha mu ngoro ya Bokassa. Yimikwa, bivugwa ko yabwiye ambasaderi w'Ubufaransa ko yariye inyama z'abantu atabizi. Ibi ntabwo byagize ingaruka ku byaha bya Bokassa, ariko kubera ko kunywa ibisigazwa by'abantu bifatwa nk'ikosa riteganywa n'amategeko yo muri Repubulika ya Centrafrica, kandi amakosa yose yari yarakozwe mbere yari yarababariwe n'imbabazi rusange yatangajwe muri 1981. Bokassa yavuze ko ubwami bushya buzaba ubwami bugendera ku itegeko nshinga. Mu bikorwa ariko yagumanye imbaraga z'igitugu yari afite mu myaka 10 ishize nka Perezida Bokassa, kandi igihugu cyakomeje kuyoborwa n'igitugu cya gisirikare. Guhashya abatavuga rumwe n'ubutegetsi byakomeje gukwirakwira, kandi bivugwa ko iyicarubozo ryakajije umurego muri icyo gihugu. Ibihuha byari byinshi ko Bokassa ubwe rimwe na rimwe yitabiraga gukubita no kwica. Muri Mutarama 1979, inkunga y'Abafaransa kuri Bokassa yari imaze kugabanuka nyuma y'igabanuka ry'ibiribwa muri banke, ryatumye habaho ubwicanyi bw'abasivili. Ikibazo cya nyuma cyabaye igihe Bokassa yageragezaga guhatira abanyeshuri bose bo mu gihugu, kuva mu mashuri abanza kugeza ku banyeshuri ba kaminuza, abategeka kwambara imyenda ikozwe na sosiyete ifitwe n'umwe mu bagore be. Mu gusubiza iki kibazo, abanyeshuri batangiye kwigaragambya bamagana Bokassa, bituma muri Mata 1979 abanyeshuri n'abapolisi barwana. Icyo gihe abanyeshuri benshi barashwe na polisi muri iyi myigaragambyo. Ku ya 19 Mata 79 hafashwe abanyeshuri benshi bajyanwa muri gereza ya Nglagba, aho abanyeshuri bagera ku 100 bakubiswe kugeza bapfuye. Bokassa ngo yaba yaragize uruhare muri ubwo bwicanyi. Icyakora yahakanye ibyo birego. Nyuma y'ubwo bwicanyi, Bokassa yamaganwe na guverinoma z'amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga ihagarika inkunga. Operation Kabani y'Abafaransa yari ifite intego yo kugarura Centrafrica kuba repubulika ntiyitwa ubwami, yatangiye ku mugoroba wo kuwa 20 Nzeri, irangira mu gitondo cya kare, ari nacyo cyari icyiciro cya mbere cyo guhirika Bokassa. Itsinda ry'abakomando rwihishwa ryaturutse mu kigo cy'ubutasi cy'Ubufaransa, ryifatanije n'umutwe wa mbere w'ingabo z'abasirikare barwanira mu mazi, bafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bang, ndetse bagifata bitagoranye kuko batari bafite ababarwanya benshi. Nyuma yo kugera ku zindi ndege ebyiri za gisirikare z'Abafaransa zirimo ingabo zirenga 300, noneho ubutumwa bwoherejwe kuri Colonel Blanchot Rouge kwa Colonel Dogene kugira ngo butangaze icyiciro cya kabiri kizwi ku izina rya Operation Barakuda, kugira ngo binjire hamwe na kajugujugu n'izindi ndege z'intambara. Izi ndege zahagurutse ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya N'Djamena mu gihugu cy'abaturanyi cya Chad, kugira ngo zigarurire umurwa mukuru mu rwego rwo kugarura amahoro. Kugeza saa 6:30 z'ijoro ku ya 21 Nzeri 79, Dako ushyigikiwe n'Ubufaransa yatangaje ko ubwami bwa Centrafrica busenyutse, hagarutse repubulika ndetse ko ari we perezida. Dako yakomeje kuba perezida kugeza igihe yahiritswe ku ya 1 Nzeri muri 1981 na André Kolingiba. Bokassa wari wasuye Libya mu ruzinduko rw'igihugu icyo gihe yahungiye muri Cote d'Ivoire, aho yamaze imyaka 4 aba i Abidjan. Nyuma yimukiye mu Bufaransa, aho yemerewe gutura muri Chateau d'Ardilcourt mu nkengero za Paris. Ubufaransa bwamuhaye ubuhungiro bwa politike kubera uruhare yagize mu gisirikare cy'Ubufaransa. Mu myaka 7 Bokassa ari mu buhungiro, yanditse ibyo yibuka nyuma yo kwinubira ko umuhamagaro we mu gisirikare cy'Ubufaransa udahagije. Icyakora urukiko rw'Ubufaransa rwategetse ko kopi 8,000 zose z'igitabo cyamuvugagaho zitwikwa, kuko muri zo Bokassa yavugaga ko yasangiye abagore na Perezida w'Ubufaransa Valéry Giscard d'Estaing, wasuraga kenshi Repubulika ya Centrafrica.
Kuba Bokassa yari mu Bufaransa byateye isoni abaminisitiri benshi ba leta bari bamushyigikiye ku butegetsi bwe. Bokassa yari afite Chateau d'Icra-Chavano, Chateau y'amateka muri Nevis-sur-Balangeau kuva mu myaka y'igihumbi 1970 kugeza mu 1995. Yayikodesheje muri Cercle National de Combatants, umuryango udaharanira inyungu wari uyobowe n'umunyapolitike w'imbere mu gihugu Roger Oriendre kuva muri 1986 kugeza muri 1995, ubwo iyo serikere yagurwaga na Bokassa. Mu Kuboza muri 1980 Bokassa yari yaraburanishijwe akatirwa urwo gupfa adahari kubera ko yishe abanywanyi benshi ba politiki. Yagarutse avuye mu buhungiro ku ya 24 Ukwakira muri 1986, ahita atabwa muri yombi n'abayobozi bo muri Centrafrica akimara kugera ku kibuga cy'indege Bange. Yaburanishijwe ibyaha 14 bitandukanye birimo ubuhemu, ubwicanyi, kurya abantu, gukoresha umutungo mu buryo butemewe n'amategeko, gukubita no gukomeretsa, kunyereza umutungo n'ibindi bitandukanye. Noneho kuko Bokassa yari mu buryo butunguranye mu maboko ya guverinoma ya Centrafrica, basabwaga n'amategeko kumuburanisha ku giti cye bidasabye abamwunganira. Mu rubanza rwa Bokassa muri 1980 rwaciwe adahari, rwateshejwe agaciro maze bamutegeka kuburana bundi bushya. Bokassa yahakanye ibyaha byose yaregwaga. Urubanza rwa Bokassa rwatangiye ku ya 15 Ukuboza muri 1986 rubera mu ngoro y'ubutabera Bange. Bokassa yahaye akazi abanyamategeko babiri b'Abafaransa, Francis Zipiner na François Gibord, bahanganye n'itsinda ryerekanwe mu mategeko agenga Ubufaransa rigizwe n'abashingwamanza 6 n'abacamanza 3 riyobowe n'umucamanza w'urukiko rukuru Edouard Frank. Inteko y'ubucamanza y'uwahoze ari umukuru w'igihugu ntiyigeze ibaho mu mateka ya Afurika nyuma y'abakoloni, aho abahoze ari abanyagitugu bari barabunanishijwe bakicwa nyuma y'iburanishwa. Mu bundi buryo budasanzwe, mu karere abaturage babonye uburenganzira bwo kwitabira iburanishwa. Ibi bivuze ko icyumba cy'iburanishwa cyahuraga cyuzuyemo abantu bahagaze bakurikiye urwo rubanza. Urubanza rwacaka kuri radio na televiziyo by'igihugu ndetse n'ibihugu bituranye na Afurika bivuga igifaransa. Urubanza rwumviswe kandi rukurikirwa na benshi muri Repubulika ya Centrafrica no mu bihugu bituranye bafite radio cyangwa televiziyo. Gabriel Faustin Mumbu, umushinjacyaha mukuru wa CAR, yahamagaye abatangabuhamya batandukanye kugira ngo batange ubuhamya bushinja Bokassa. Ubuhamya bwabo bwafashije kwandika abahohotewe kuva ku batavuga rumwe na politiki ya Bokassa kugeza ku mwana wavutse w'umuyobozi w'ingabo z'umwami wishwe azira gushaka kwica Bokassa muri 1978. Umuforomokazi w'ibitaro yavuze ko Bokassa yategetse urupfu rw'uruhinja akoresheje uburozi. Mu batangabuhamya barimo ingimbi 27 n'abasore bakuze bagaragaje ko ari bo bonyine barokotse mu bana 180 batowe muri yombi muri Mata muri 1979. Batawe muri yombi nyuma yuko abana bateraga amabuye Rolls Royce wanyuze kuri Bokassa mu myigaragambyo yo kwamagana imyenda y'ishuri ihenze bahatiwe kugura mu ruganda bivugwa ko rwari urw'umwe mu bagore ba Bokassa. Benshi muri bo bavuze ko mu ijoro ryabo rya mbere muri gereza Bokassa yasuye gereza bari bafungiyemo maze akankamira abo bana kubera ko batamwubashye. Bavuga ko yategetse abacunga gereza gufunga abana kugeza bapfuye. Bokassa ngo yabigizemo uruhare, yica abana 5 byibuze akoresheje inkoni ye yitwaga Ebony yabakubitaga mu gahanga. Mu iburanisha ryose Bokassa yahakanye ibyo byaha aregwa byose. Yagerageje kwikuramo amakosa ku bayoboke be bahoze ari abaminisitiri ndetse n'ingabo kubera amakosa yose yaba yarabaye ku ngoma ye ya Perezida ndetse n'umwami. Bokassa mu kwiregura yagize ati, ntabwo ndi umutagatifu, ndi umuntu nk'abandi. Inshuro nyinshi yararakaraga, rimwe yibasira umushinjacyaha mukuru Mumbu ati, ikintu kibi kurusha nuko byose bijyanye na Bokassa mfite ibyaha bihagije nkurikiranweho, ariko si ngombwa gushinjwa ubwicanyi bwose bwakozwe mu myaka 21 ishize. Kimwe mu birego byashinjwaga Bokassa n'ibyo kurya abantu. Uwahoze ari Perezida Dako yahamagawe mu batangabuhamya kugira ngo ahamye ko yabonye amafoto y'imibiri y'abantu
yabaga imanitse mu byumba bikonjesha byo mu ngoro ya Bokassa akimara guhirikwa ku butegetsi bwe muri 79. Amafoto bigaragara ko yari muri firigo zo mu ngoro yarimo imirambo y'abanyeshuri yasohotse no mu kinyamakuru Paris Match. Igihe ubwunganizi bwashidikanyaga mu gihe cy'ibazwa rya Dako ko adashobora kumenya neza niba amafoto yabonye ari ay'imirambo igomba gukoreshwa mu kurya. Uwahoze ari umutetsi wa Bokassa yahamagwe kugira ngo nawe atange ubuhamya ko yatekaga inyama z'abantu zabitswe muri firigo hanyuma akazigaburira Bokassa rimwe na rimwe. Ubushinjacyaha ntabwo bwasuzumye ibihuha bivuga ko Bokassa yagaburiraga inyama z'abahohotewe abanyacyubahiro b'abanyamahanga bamusuraga. Ku ya 12 Kamena 1986 Bokassa yahamwe n'icyaha cy'ubwicanyi mu manza 20 maze akatirwa urwo gupfa. Icyaha cyo kurya abantu ntikigeze gifatwa nk'icyemezo cya nyuma kubera ko kurya ibisigazwa by'abantu byashyizwe mu bikorwa bitemewe n'amategeko ya Centrafrica nyuma yo gufata ubutegetsi bwa Dako muri 81. Perezida Golingba yari yaratanze imbabazi z'ibyaha byose byakozwe mbere yo kujya ku butegetsi. Ku ya 29 Gashyantare muri 88 Golingba yerekanye ko yanze igihano cy'urupfu akuriraho Bokassa igihano cy'urupfu maze agihinduramo igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko, maze umwaka wakurikiyeho agabanya igihano kugeza ku myaka 20. Demokarasi yasubiye muri Centrafrica muri 1993. Golingba yatangaje ko imbabazi rusange z'imfungwa zose ari kimwe mu bikorwa bye bya nyuma yabaye perezida. Bokassa arekurwa ku ya 1 Kanama muri 1993. Bokassa yagumye muri Centrafrica ubuzima bwe bwose. Muri 1996 kubera ko ubuzima bwe bwari bubi yiyise intumwa ya 13 kandi avuga ko yabonanye rwihishwa na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Bokassa yapfuye azize indwara y'umutima ku ya 3 Gushyingo muri 1996 we mu rugo Ibange afite imyaka 75. Yari afite abagore 17, umwe muri bo akaba yari Marie-Reine Hassan ndetse n'abana 50 bivugwa ko barimo Jean-Serge Bokassa, Jean-Bedel Bokassa Jr na Kiki Bokassa. Mu mwaka wa 2010 Perezida François Bozize yasohoye itegeko risubiza mu buzima busanzwe Bokassa kandi amwita umwana w'igihugu cyemewe na bose nk'umwubatsi ukomeye. Iri teka ryakomeje rivuga ko iri vugurura ry'uburenganzira rihanagura ibihano cyane cyane ihazabu n'amagarama y'amategeko kandi bihagarika ubumuga ubwo ari bwo bwose buturuka kuri bo. Mu rwego rwo kwitegura gusubira mu buzima busanzwe Bokassa yashimiwe n'abanyapolitiki ba Centrafrica kubera gahunda y'igihugu ndetse no mu bihe by'amahoro yazanye mu gihugu. Ngubwo ubuzima bw'umunyagitugu Jean-Bedel Bokassa ndetse wanamenyekanye mu kurya abantu. Muhahe muronke, ndabakunda cyane. Ariko ufite inkuru ushaka kutugezaho watwandikira cyangwa ukaduhamagara tukazayigukoreraho ubushakashatsi maze ikakugeraho nk'aho wahigereye. Ciao ciao.